When you hear, it's a word. It's a word which is allegedly used in some rituals. In some what? Rituals of royal archmasonry. Masonry. Freemasonry. And tonight I bet you I'm saying Freemason for the create Jesus no. I'm create Jesus no. Freemason for Jesus no create no. Ebini way. Ebini dem dey picture tena mo no. Mudu na chi no. Oh no. Tijabulo no. Lucifer o se me akwa ne friend ja. So ye friend me jabulo. Mo ma tene sa boot for boot. In the create some Martin image way. Any of the amount in our name. In the people who saw them. Now, so what you want to have. Yes. Jiri herbal mixture. Menyano, me 3 points. Jiri herbal mixture. Me 3 points. To for power specialist herbal clinics. Right up so for Mobi Akwa Baba Kumasi online television. Now watch yourself bedru. Then the other woman, the CEO. You see how they mean who fancy be my man because or see our yo. Now watch you say or Sasha your boss or the prophet of Pata for Baba Kayensa. Or the new dress kwa ama BBI set and a team of production you know go boy jumo omodoso na sofu kofi sika kofi kura be gina mu den zene sofu panyini omunyina omo time production team na chi kofi abro no man di anim no otwe anasem na as bo wonders abusuafo samde doso prophet of Pata for so atnase prophet yam akwaba ejo penkesi empom ye wife no ba yo so free haya da ni di kofi ara ba fa ba bi mi kofi mpemu asem so kofi na ene ugina mu dodo abusuafo prophet of Pata for na moten nka no e Kumasi online television saa na obenya no Zenith TV Panda TV UK mo so mu nyina matisa mo fa dwumadie ne den Kumasi online ya tu bibia pete no bia fa bi Zenith TV also kwa ejinamu den prophet of Pata for bibia de da ho the information bibia da ewu ni nyina kwa obenya ni nyina abza for tie we ye ba ewiase na hokwa ye bai wotamfo bisa yen huhumu yade kwankro bi da wo so wafo a woni won si so nyina ye yejaw adwuma a wafo nyina ye nya sika no nko ye bia na ye basa sika wodi wura wadwadie mu nye kuma enso ni nyina hye wo pe huhumu bambo wo pe se wugina wo sika na wadwadie ana wo se huhumu ha oben emu wani ngu sa ha mu bia so na efridi efre ene na ye bisa se ne fakwa bia so ne he ye chechire ade so aso wodi fonti ye mfa ni nyina nkoda wodi for Pata for the zenith of the heavens gathering ano odifo yi awurade de ne saka no pa enti se ba huhumu nsam dia oya yurampim asiedu ono na Pata huhumu ntokwa bia enti ne yefre no Pata for osofo ana odifo a wo pa huhumu nwosra ade aye awurade adwuma hwe odifo Pata for akira kwan na obeye hia ye nam fra 0540770896 ana 0206566150 odifo Pata for pa kunchira na sibra na kuei wo wura pasachia wo bodomja kan chire brechire hunade sa wansan antwerebu na fakabonsu jampantudu mirikisi pantampram katachie basa yiri fiado yewo mu awurade difo wo yo Patafo ampa o adwuma right now we see for mo bibi akwaba samra me kase prophet nyatnase prophet of Pata for mo akwaba last week dodo na bo abaso okay ba chire Jesus ni awurade sene omusitia Yesu ye bibini awurade ye bibini fans de wo jibi wiase omo bojo so papa okay na dodo na so de ensam kakra ba pi so adwene ye omo na eno na ye se mo de ni ada wo ma isi ade se okoni se ade a aha feed the CEO of the year they just the man na de bi kan se wo ba be chirechirem se nyame asifo ma bedi die hu ne we de bibini kama pi ni wo ya adwene na ba ko de aba se ye suso nyina ye nim se nyame wo ye ho
nyame ye honhom ye hu no eda na onkoa koba se nyame tumi si from to say yenkuta ewidie yi bi a oba bedidi nyina enu prophet opatafo asem ba ko a wode abase ye misa nyame de enim se yesusu yin o ye honhom ye hu nyame yesum no honhom na eda na nyame sanem ye hu so ye bibini ye we prophet opatafo o chire mu se wada ho ma yo michio bibia I believe so bia ho US for michia UK michio bibia Canada for nyina michia I believe so obia ho ye. You see, one thing that we have to understand is that God possesses flesh. When you say nipa ya honhom, nipa desani. Honhom wo yemu, ba ye nya honhom. We ya honhom. Anyway, we dey meet you. What you say? Oh ya honhom, but who possesses flesh? And this is your physical body. What you say? Now, onyankopon want me nyam frama. That is what people believe. Say nyankopon ya honhom, so for that batan way and frama. So kasa ebusu sam kan nipa bi okasa bi ebusu Jesus okasa nyame ye honhoma oye dan ya oye mframa. That is the perception of some people. They believe say nyame ye mframa ba okasa ebusu sam kan adentia. God is not a creature. That is the first thing also to say. But oye creator. What you say? Onu na born mframa. Mframa free mu ne mom onu mfiri mframa mu. What you say? And or possessing human characteristics. That is why I keep on telling you, say, we have the 7 mystical body of God. Onyankupo wo ahusunkwa oduo maku and so. Did you say what China say? Say you explaining some sectors the 7 mystical body ni nyina ncherewa. You must misunderstood him say or ye mframa. That is some people's belief say nyankopon ye mframa so for the matter obi ehunu. No, possessive flesh. Or hunam yeah, or hunam say. Don't forget so say or catch the nipa say you mo nipa sa media ya. Meseso. It was creating Adam no. Adam was equal in terms of you can say or equal to nyame in terms of certain characteristics, but not in power and in might. Nyame wo 2 million hoden chen, but onyankupo any Adam say we ye ni se ni su ni ne sasunti anything that Adam possesses nyame wo bi. Yes, nyame wo bi. What you say? Nti onyame no otichinhia you can say chinhia ma no ne mframa no. Otiframam chinhia na ye mframa. Yes, otichinhia mframam. But enya mframa no mu onya mframa. Oh, okay, na mframa na atwa no. Mframa atwa no ho ahia wo sen finfin but enya mframa na na mframa ni free ho asa no won hu papa no. Mframa no kura no body onu ni body gas there eya makomako 21 the papa no body gas in kwa garden in kwa 21 eye series aye church say no tin wonya better. And it's easy to get closer to God. And then we bano ase mini nyame ante na radical from say money so dey say onipo timini mi di ranimu timini ne tenase one on one Moses utimi bie wa no tia ne de ne chese wani so ade. What you say? Nti onyame no opposite sa 7 mystical body no. And people don't understand him, and people don't even have knowledge about these 7 mystical body of God. But one of his possessions, when he descends to the end earthly world, or possessive flesh. Yes, so possessive flesh. He does no. Or your home say the popular spirit. But or basse ni pedro. Oh yes, or basse ni pedro. You can feel him, touch him. What you say? Nemo mo banu osania. Te say France president anado aba oba ha. Uhuna na uhunu. Ba betimi aso ni mu. Bodyguards. Enti onyankopon untimi touch him, untimi get closer to him. Why? Because our bodyguards omo guiding ote. Sa chinshi animu. What you say? Nemo oru na hume enkwa hume eya na ye breathe na people have perceptions so no ye mframa no. Sa netie but onye de ya. Onye mframa. And who say so which means you have mitigated the authority of God in the realms of the spirit. Why? Because also be the janim frama ne bomb above one. So the janim frama there. That's also one way frama, which means you have equated God to one elemental power. Because
elemental powers near 4 the four physical quadrant air 4 ninti wo kokas wo no ye mframa dia which means why me ensa kra to meanwhile so ye 4 physical quadrant ye nipa da yes ye the physical quadrant 1 ye possess air mframa mfa yemu mframa ensuo ni yemu ensuo yemu ye nya nete yemu ana eja ni yemu eja nam ntu humi ahwebo nsefansa be what you say it ye the physical quadrant na say what me equate nyame to 1 pa which means what in the port so eja ye musu kasa what you say it is so the etie no eti or the journey from 2 elements no the born above 4 no angel is equal to humanity or human being. Yes, yeah, 4. And the angels in the moment. Oh, okay. So what you say? Until ye exceed or Montina angel be out. Utimi commanding, unso be out commanding the bias we are there. Utini so, what shall I say? Say, I dear no mudi and soon or me a bet the na ultimate command angel. But because I'm showing you both was say. Ubi a show be out, which means you are under the ordinance of such authority. But what you say? And the sign here, the Bible no so nyame teaching from him or teaching from onyam from he possesses human characteristics. And you know about flesh I am one of the mystical body no. So about flesh say what me need dia wrote me to nyame for kura manifa. What you say? Because he exhibit the attitude for humanity. And he say nyame ba physical say ya wetimi na ya bibibia bi but opeja ni mudru shamayims ya o macons ya wo atu arabot bebrebe levels to bo fan hamame on say wo di yan na mu keka ne sa na okọ okay shamayim so dey no bo no no ye dey no shamayims no a rarified sphere beyond the moon Abraham kukum na he eno na mo friend shamayims paradise no eno ne yenim eno we din back na bo say the friend shamayims nyame dru what say onu odru honomu a oppossessing you can say a higher level of consciousness we honum to say smoke and mununkum dru paladis yes what say mununkum jim osi what say mununkum wande onye nipa ndabi nti hono entina hono yen ware yen nya hwe obat ofiri suru no osane bo fom anyame ware o odru asase yes o yiri wo bibia oh okay what you say entina ware entimi mforo soro aware ti asase isu onipa wu no okosoro a there is nothing like marriage no ntibia na ye obi yira wu se kwafia da bi sie bi no ye hono udru samayimsa ye define marriage nya de ye hote oh okay go foku de listen no ma bi so to obo ade onim so ane na yire na ko onim so say hote sa what you say a levels until you were rarified sphere beyond the moon you will say you area ni ye wiem na am friend wiem atumfo ni ye wo wiem atumfo no mo de wiem atumfo na chi am ne from bepo achiri bepo a rarified sphere beyond the moon utina wia ne ko busome ne ko achiri ayewo another world spiritual na unru paradise ko that be paradise na hona ujira ho a hwe the north who the heavenly gate no the paradise gate right yeah it is one nyame duru o tse mununkum do o wa hosunku amakmako 7 but se onyame sane no try rarified sphere beyond the moon descended no ba area eba yen earthly world we dia o possess human characters enti na otimi ka se nyame kura timi ka se munya aduane ema no na mu otimi ka se enkwan mu ma no nyihwam na nye de look at that statement number 2 wa huhum a orena odi jollof now it is what me by an earthly plane we abedi there which means he possesses human characteristics but just so nyame suntina o wo ahosunko mako 7 ti ba bi obeduru bia no ewo esu ni ban a odenedi odu shamayimsa ono oni bibi onim anything about marriage what about those things because in the realms of the spirit our sad world we don't regard marriage if we say utu honma udi I can say our for buchi and drew honma if you want one day I'll get time and explain dako odi yan kudon to what you say it when you meet chinhia mu mframa mu na atwa no ho ahia
or Sachi and see a spirit entities or more guiding, but in no chess away from he is far superior with regards to air or chess elemental power. What you say? It decided to share Isaiah 29. Share Isaiah 29 verse 6. And when I say so, no, you could tie a high near the echo. Isaiah 29. Verse 6 also. Yimu ensia. Also. But you say, Asafo Rade beba abesra. Tie, o se wan beba. Asafo Rade beba besra. Or the aprana ne de ya. Asaso so. Any jejeje kesi. Jejeje kesi. Chinhia mframa. Any ahum. Any ojaframa. Aye share de ne. Na share de. We mu nyina ye the bodyguards o mu guide no. Oba. Yes. No many sa no many. O mu nyina ti na oba na plan na papai. Bria plan na bo sasase. Ti nyame si fom na asase. Ntino asase ne mpese nyame besane. Ko oba ontimi dabre ontimi contain no. Too powerful. Nti what sa nyoma we nyina mu na no nkire se wo ye ono. Oh, okay. Ni nyina ya ne nsa no de ya. Ade. No. Akode na edina ni mu a. Edina ni bodyguards e mu nyina ye one category o mu ye one. Or bodyguards in court 21 o mu guide no. Nanim kwa ye 20 nanim ye 7. Na chi ye 7. Na ye 14. Ana ne ha e factory ne ha factory na one sin isu say. Wow. Indeed, sa 21 weapons and a one ho. Ti sa 21 weapons no principality bien ho betimi a trespass. Nani no cre 7 there why sunsun be no. Enko. Ati ase eti odunu oti onto unso bochi hia mframa. Otim agade no ho ti bon ho hia se ya ho but unu ti hia mframa no untimi mpasse untimi bypass sa ti hia mframa no enko no ho. This one no be ye we ya this one my bodyguard ne kwansa mo mane mrem. Sana wo hu no. Ansa no bie no ho amwatimi ane na kasa. Na no untimi hu no. What you say? No chese we ye mframa opposite we ye bibia bio. We bibi. You share something like Genesis chapter 2 verse 7. Genesis chapter 2 verse 7. Kofi yen hwe wadaoma. Mose nguma edikan. Etimienu. Yimu enson. Pacho say. Na Awurade Nyankopon de form dotie. Nyame Awurade Nyankopon de form dotie. Anyuno onipa. Odi onipa. Na ohun humi egu ni hu. Na onipa aye okrati asefo. Na onipa ye de ya. Okrati asefo. Ohome de ya. Enkwa humi. Any object and any entity that breathe means oppossessive flesh me boa. Ade bia hu bibia no. E wo flesh. Enti men ka se nyame oye mframa. Nyame nya mframa. Mframa free ni mu on the boy. Onya mframa. Yeah, Hebrews chapter 1 verse 7. Hebrews chapter 1 verse 7. I say. But you say. Na abofo no ho de. O say. Na abofo no asem no woka no angels ne de. O say. Oye na abofo mframa ene na somfo ojaframa. Yes. Na abofo ne de omo ye mframa. That is why they travel at unconceivable speed. Second, they travel faster than light. Oh, okay. What you say? Into omuno to ye na abofo mframa. Yes. Ana na somfo so. Na somfo so ye omu oja. Asomfo ne ye den. Omuno ne ayifo no ayi no. Ayi seraphims no. Oh, okay. Omuna omundidi omunya hwe omu de so omu gina osemu ko omuna omutiam ukokan bible na to se bi ye kron as on bonds omuna bom na ne omuna de bi om se kron no wasafo Awurade omu de na omuna bonya mensam omu mna ne na ma wiase konko ho adom be jam na ne bonya me be se wiase. Oi, sir. So omuna bonya me fans omuna man fans no ahome na wa de amnya butra kakra. Oh, okay, okay. Ti so mu ja fans ne ma obese wiase seke. Yes, bufuo ya ba. Bufuo beba. I see. Ti wa ja se nti omu na krokro nyame. Omo ya. Na dwuma o ya. Fans amna ne. Ogina ho sa 24/7 kopum se wiase awie ye beba. Wiase awie ye ma ya ogina ho sa. O de kronkron ni wasafo Awurade. Enhira nka wo. Prophet of Obone mna ne sa.
me bone mrane sa u jam na ne bo wase wiase I see what you say tina somfo no omo no odi ja na ye omo ai but na abofo no de odi mframa no odi abowo mo but nyame onye mframa he possesses human characteristics ehode matuase aya de pa okay ntinu ara ntisane prophet of atafo ensem no na mode ba ya wo tete na abasa ne sere no yinim ba pa we de me say wa chire mi mu ama matuase pa na ba ko prophet ka ho o se nyame on de on so se nyame ye hu no okay nyame kura de okohu nyame a yesi asumdua na ho tokro nya bida obin so be free asasi so okay na o de oba me ne na me papa ne te ho na de nti na wo timi hu nyame abra nyame ye hu no okay eno so ye nim se nyame de obi ye hu nyame da on so ba na o kama so fufu ebi kura we odin ye hu ye prophet e de ntia nyame wo ho is it that statement no it possesses the 7 mystical kings. I just want to lock in the password that so. Password that is. I said, no, so yes, I want to be here. Or say, no one sees God and lives. Obla hunyame. Tranaka. Until you then and correct. Tranaka. Obla hunyame. Sasam no can a very deep part. See, I can't see explain it. The actual why and yasam ketwa. Sasam, yes, hunyame just like that too. A statement mu do me pone hu me no di akere prophet meet you now nyankopon ni sunu ne ban ne say wan ka say obi hu ne physical we say body e ma ne ntena say now the word obi hu no it means two things. First one o say onipa bi no wa asase we so betime hu nyankopon nim say ne ha nanim say enyankwa nanim dua etu onipa bia hu nyankopon se nanim dua ne te say adentia ensuruma bi bo ne mama so eye onu nyankopon nanim onyam na ensuruma ne blaze like megatons of sun onyankopon nanim onyam no e shren chen suruma what you say it is suruma no any sansruma na bonya me mas ada oni pa bi betimi apagya nani kosua ahwe nyankopon ni bia sada no nani we mienu na be hye life yes hu agya nani ma oni pa bi obehu agya nani bia no we ni kosua be sen enya adwuma biem eti yentime hu nani eti so obeyi ne ho akyere wa sana onyameti o odani nanim say no they heard the north gate no ordinachi ama ntutimi hu na chi no hu ni trimi ba nanimu no de nanimu no ne ho ofasa to the bruise to the stand say nanimu shran a cherry o we just look at how a reality utimi gaze at the sun when you go see abe say ba onyankopon animu no a shran efe a chen awia so what you say etu obi hwe nyankopon anim ense nyankwa so obi hu nyankopon anim a onya nipa biem etitamwa Moses ekosia nyame no wa hu nyame fom but ohu nanim ina o catire Moses oni Moses idin common ina Moses catire ne se ene owura mesro ene de mame hu anim o se bisa na sa yes the mass statement no kan na me kire wase ena owura de catire se owura onipa hu manim ntena se o no busa nsa de ene wasi manim onyam ni nti ohu manim onyam ni me nhira sadie city a obewu unyankwa because say yanhwade o awiane the way see bright to the extent say awiane timi deplete ozone layer Emma get direct access to the earth how far any quantity awiane wo enso ba bi atimi boma nyame e wo layers etimi surface na ebeba asase we na swat even po etimi nya direct contact with skin so ya na ya dey e say no na how much more dey we see we ni awia no wo be say etu obi hu nyankopon anim to katire mo se utimi hu manim onyam a wo be wu ha ya utimi nko na mo no me manim onyam no tie ni ye bipo ya me no ugina so
me beko si utrase said we si utrase na me beko me de me nsa beko wa hyem nkyem te say yeti hoi na nyame de ne nsa ko na hyem nkyem se said be ya nanim nya mistake enko hu nyame anim what you say to akwa Moses de ne hyem nkyem se ene okro no ka che Moses se me kodi a wo ho kwan se otimi hwematiko ene machi nyame ka sa chi yes na mo amuno manim duane de hwe ena wanye dey wanhwe so sha ye wasem na mo me kwa medi mani mo nyam no mechemu sa empra di osonso a wodo di osonso aye 77 times 77 ena obeche nani mo nyam no na odibi abetu mo se anim no wonfa nkwa asasere so no wode kwa ohwede nipa beka eti nyankopon edi nani mo nyam ochemu 77 times 77 di kakra to Moses no Moses sorry free nyame ani mo beduru ho na obi antimi hwe nani mo asase so yes we hwe nani mo na wani kosua so wo di Bible so obi ba ye no nipa nyina di wom ti ebutu for because the Moses ani mo shrend do so what you say eti sa no patre obi hu nyame ani mo nyam batenya ono nyame ne nan ana ne form se nanim dua ne de no mi hu nanim na bi se nyame camera ntimi nsine so oh okay camera nsine so on spirit and camera capture ha nyame spirit ntimi camera ntimi capture camera nsine so a camera ne be say yes less ne be share at once what yes enti obi hu nanim dua ne hu ofa pa enti so opese ode ne ho kire wo a na wa ma a celestial ability no attend when you kosua into flames of fire enti ejani jana yede ehia ansan wo yin nanim dua de akero ene kura before so de nanim dua be kero no age say who possess the trisagion covenant eno ye den eno ye the trinity oba no ene nkonkron ene eja no just wo mo agina ye wo mapam oh okay wo ejana pam obana pam no nkonkron pam na nse wotimi hu no hu ne da ti eno na ma wu hu no yes so woni sa pam na ene before see edu beduru sa pam just ya obi pochi bipo ne ye den asa wa kan impre no e den a wo ye bipo ye Lucifer just ye peja utra Lucifer no ye bipo oh okay nti wo a wo so say Lucifer na okro che Lucifer na afa de nyame hu sa wo ye great wedding afa de ya nyame na timi de sesi ne bu sa wo metime ja wi ase ama anzo no timi na di nkomo ya sa wo mu a nti na somfo no angels ne principality powers mo virtues archangels mo na angels no mo na obetimi communicate to them yes aso a age so obi ma wo ne ID card ansa na ne ID sese just obi ma wo ne password ansa na watimi enter through and straight ni asishaw ya shishaw and yetimi so onsa de wo kire papa no prophet patafo nti wo ti hey utimi the word can ma kofoku mi ya kofi metimi de me idea man ma ti hesese ya de na me weapons na ekura me papa na yeah me weapons na ekura me no me de ahihye no prophet patafo yes wo betimi ama kofi ati hoyi ye kofi nya se bia me bu anim ti oba wo anim se no ma akutakuta mu na nya ezi se obehu papa no enti prophet patafo wo betimi de na adi ama mo akohu agya no sa enu ntina ewurade ka kire Moses say frenum ba Joshua na fa won sato no so ne nsa nya se bia kwa anointing no ko hyehyɛ na fa wide man no no ntimi ne me so ni nkomo Samu yes ko hyehyɛ no no ma o ne ba ne lances a ɛwɔ hu tumi krata sɛ otimi hu me Nse emfani pality bi owo na bla nyame de on fa no wo bra wa bro when on fa so ye we sabi Jimmy for on fa so ni nyansa no he doesn't care about that no ma akuta kora on fa ho o iskasa wo me do be bibia wo de bro dagatem wo de pawiase man on fa ho wo de be what you say is a pamere now the ni koba ansan no so mako okay mate how to me the ni koba ansan na dru kofi so oh mate na wa be family okay mate na so hunu no timi ba de a eti obi hu nyame na nimonyam enye nyame no na nimonyam obi hu yeah semo what you say prophet opatafo yes sanity and the second one ye kaso obi hu obi a
mama set example wo ti we uzi wo se Kofi bebre na wokumase ya e doso enkra de chawo okay nti beda ne yetima hu se wo se me kohia na me describe o akire obi a beda ne yetima hu se ye wo this am the identity and no profession or job description account so o se Kofi na o ye marketing manager what Kumasi online TV Michiana we be adankwa me Michiana Sofia na Michiana Mamponten dia na me hu say wo me baby am ye description you know yeah what you say now udin and me hu say wo ye flow of the air yes now obi biara ni wo wasase we so obetime hu Nyankopon din obetena seda you want who nanim so ni din so ya asem na bi ye hu nyamedi a emra eche so bewu eno so die ntia because Onyankopon unsemre bi me making certain statement but you people didn't bother to ask me because onyame wo papa owo ma owo enuane saade ma me making that statement no waka but on say sa ansem we mi kasa me twu sisi a ha de be kyen me tso ade Onyankopon obi anim ni din say no na mre bi mbebisa ya o say Yahweh ne da ne egebo mu nyina nye ni din no Yahweh so ne ye dia yes your friend na otie yes obetie u mame kire wade mame kire ne hunu nyame ni su ni yie Nyankopon ne onu no mame kire wade obi enu o wasase we su onim Nyankopon din na mom ye na ye tie asase we so as mere mortal beings no we serve God through 72,000 maternal tongues Yesum nyame yenim nyame every ne kasa hodu onko mako 72,000 emu ane yenye Onyankopon di free eti mame nya example bi nchro uba ya kan mamu ha ye friend say ya nya Onyankopon but if hadn't been education and education aba na yatimiti other languages are obiti yana huna haya oduoni mo Nyankopon bi ofre nyame say mau ati ase good na yemfa sa ye mau ni ye Nyankopon yai na yensa fa nko UK and America omufre nyame say God okay say yen God ya ye kana asemi sabrante God say enye education ene nimdia na yesua nimdia wo say nyame krai ni din say ya ena broni aba no say I'm praying for you in the name of God ka be some kind of bibi because God woni mu no e kasa enye o matter na de tongue sa na ko China o mo de we o mo di frɛ nyame o ko Singapore mo de o frɛ nyame enti sa Yahweh no it came through one out of the 72,000 maternal tongue that was in Nyankopon anim a Hebrew tongue sana Hebrew for free nyame et Hebrew for friend Yahweh na sa Hebrew for no friend Yahweh no say Nyankopon ko ditum say ni din pa ya friend Yahweh dia ene Nyankopon ye Hebrew ni ana ye Hebrew ni that's ye Hebrew not just say ye Hebrew ni wa but before Hebrew came God was there then as when the Hebrews hadn't come to existence, where was God and how did those people call him? Eti ni dia ya de friend was as we no. Yenye ni dino through ni wonderful works and how powerful he is. Eti all these names are attributes and it expresses superiority and how powerful he is. How omniscient, omnipresent, omnipresent he is. But I don't say Yahweh no say your friend Yahweh to ye. So Yahweh dia Yahweh kasa me to me Yahweh bia. Senya kasa na ba ne yesia. Ke friend say. Already. Ka me tie ka me ye koye nananom ho no ma. Ye se ko bompa ya kasa me be kan say Ewurade me boa. Na ba to Hebrew ni woni ma Ewurade. Etie na ye tia asase we so no ye mortal beings eti Nyankopon wonye Hebrew ni because before say Israel eba no na Nyankopon hodada what you say
Very good. Enti sa yes ana ni din e be a covenantal name. Ichiri mu say. Covenantal name ni say. So onyankopon ni lifestyle says wo hia no ko apon a o ma wo din a e ya fa frɛ no a obi anim. E ya wo dia. Nine. Me friend Yahweh. Me friend Elohim that is there. Elgibor, El Shaddai. Here, Astra, here. Ni before no the mom. Moses. Covenantal name. El Shaddai. Covenantal name. That is out of an attribute. Or say, here, Astra, here. As say, I am that I am. Meaning the Amide. Meaning. It's meaning the Amine no. Meaning the Amine is not a name. But he was trying to tell Moses, say, nobody has the authority or right to know my name. To go and tell Pharaoh, say, meaning the Amine. And that word over there was some kind of expressing how superior he is. Okay. I will be to me Musanidi. What you say? Eti obi hunyame enyankwan obi ntimi hunyankopon ni din entimi ntina asase weso efiri se ni din mu no ofiri ni din na ya se ufa ni din na ada obenya nyankopon din kim no utimi nya power over him. Entina papa wo a unim je ntia papa timi keso mani adwuma. Enye se wanyini chen wo. So na wo. Enye wo and no has nothing. Na denti. On the two din. Ade bia two din bia no. Yes, oh, to me. Oh, okay. Did I already catch that? Them say, it's a garden of Eden. Ha, my mouth to me to be a din. So, yeah, the Huashan. The beer will be a Saddam Nasi. So, my name will dear, which means you must obey me. But what you say? Etionyangkupono, Asra, it came from the Hebrew tongue. And God is not a Hebrews or whatever, or an Israelite. Because before say Israel man, then you mean you ho. You can't think it twice. And then you go on to me a castle where your friend me mau. Me did the mau. I didn't have so young any. No, to make us your friend me yankupon because Onyakani. Nemo, Amuna Achim Akan. Nzema Buno Sefi. One India, Ethiopia, China for one. Omu de we omu free nya mini nyina no. Efri sa onyankopon kasa makoma 72,000 techrema. E den anim. Anim na free. And it is an attributed name. Attribute. Ekre onyame ni subi. Nti Yahweh no ohwehwa Yahweh mini ase ne sei. Uche unya Yahweh mini na mini ni betre nyame su baako. Enu nche say ni di. Enu nche say ni di ni din no. Me kire the way nyame din site. Onu ni din no 7 letter words. Nyame din no. 7 letter words ba me kire wade. Sa ni din 7 letter words no. One word bia no a spirit on its own. Ni din no. Alphabet ba ku bia yesunsun. Yesunsun on its own, far powerful. Sa one word no etimi bo bibia. Entina Nyankopon, he commanded things to come. One create say me konwini enipa ahaya way up. Anya architectural way. He commanded things to come just as like. Ensuomra na ye there. Because of his name. Tears ni dina ya nwanwa aduma senema ni dina nwanwa papa. It is any din 7 no. Sani din 7 no. One piano, a spirit on its own, a powerful. It is capable of creating all things, doing all things. But Sani Dino, a spirit on its own. That same name is not allowed to know anything about the second alphabet. And the young baby to say toy. Fancy be a yamidi a toy. Toy no, Tino, or your spirit on its own. Ojina yami. Now, toy no, Tino onim, ye man quite as a who bibi and fa o. So, who bibi fa o obew. What you say? But only on him say me tea,
ba wonim o because onhu o pe emutumi nyina be sa be gunu so se mutumi so ba ne so a ontimi okay ntebe kum enti wo be hunu Nyankopɔn din na mutumi enti na hunu Yesu na hunu ni ya ni din mutumi ni mu nhira na yede ya eba so okay enti wo de abo wo ye 7 enti now before say Nyankopɔn be yin se ni din emeye adwuma ti no say yesuma asam no emma kwa ebeye adwuma na asa akọ meboa ha enye Bible no no kan asam no ne Nyankopɔn ni din no ni tumi no osuma na ebeye adwuma ewia na sa akọ back what you say it will be anim nyame ni din eti in the history of creation Onyankopɔn asuma ni din amanaba omoye spirit omoba asase so 4 times pe na sa 4 times no tienie dwumadie kura sa ni din ni ba be die no se ekoba se nipa sa ni din ni beto wo mu asase no so no omu busan se wo ye fra wo se ya sa spirit na ye the name of God no se we busan se ya o se adentina busan me din wanwaso me pa cho bofuo bi wa asase so wa ni din enwanwa bofo bi wosa bofo bi enu Nyankopɔn ma ni din e boro so enwanwa na mama yi onu nyame pe na ni din enwanwa aye senkyere ni to mu busa no se udin the sign ase adentina busa mi din enwanwa na eso ne boro so eti adentia ehwo na mu tiam se ye ya hu nyame enso ya hu efiri se ya hu ni din eti obi hu nyame entena ase no ase no nimienu na ase kire no yes din na ye hu ni nti na ma ye tia hu nyame no uni wo ye hu trans ase so ncheda oh okay if you say so be hu nyame din dia which means all the 7 letter words ni na so ye dey na ba akukura hu a hu nyankwa maybe for instance I've tried several times some people say me hu ba me ntimi tu ye kasa unim papa ni di no me want a covenantal name the osimi me mfa friend obeba anu na me friend na oba ba ni die sa daka mu no o de kire me a me wa o kire me mu e kire so bana for ntimi hu me di international o pa tried and then he showed me the people who carries his name and it's not even so betimi agezi wo you kuta alphabet back ba kunu ponu ntimi be wu prophet opatafo lese nyame na hu pa hu pa na ya ne di diagro awrade bubo ni di awrade di yes awrade eye ni tumi a oteso no ni attribute no as I say ya pon ketu na ya si no I say ya husu a gold for 2 gold awie no o ma yiwom gold nyina akona ka yi no de ya de no na manfo abayifu e anything na wo share spirit bia na kase me di nyame di twi wani a de wo ye bia osuro no agyan ko nim ba bia ha ba bia wo de ne ko ne nye wo de ne ko ebunum what you say it in the history the first one tamo Nyankopɔn de na hoɔden a ya physical strength edi be ya body abesi asase su no eno ma ne di letter word ba ko edi sa ahoɔden ne bae edi be duae the second time sa tamo Nyankopɔn asuma huhum otosu mienu no eye ne din alphabet mienu no say emfa edin eye ne yiri din emedua asase nim nsima kan die hu se minimu na akwan o de ye tie babas o de beba form kakra good second time ne eye time osuma say yemfa ne din eye ne yiri din no emedua asase nim and na third time eye time wa osuma ne din say Israel for ne din enante amfa nkoduru bosha asase ne so na fourth time ana Onyankopɔn edi ne din ema Messiah ade ba ye nioma na ase nyina yie owie no sa de din ko back
Etu what you say nyame Adonai no is a covenantal name. It is an attribute. Odima obi. Tu no frame mo so man di o man ntu si nyame no wa pam aye odi o de man. Na no ya mo nka on. Na bi me nka me di. So why wa dwuma wie? Me ya madwuma wie ane ma kire. Na no ka obi ka obesane. Say ye den what ye wo yiti through me capital. Ntina na wo bo Adonai na nyame no mfiri ba bia we ka say Adonai me nie. But kan no wo bo Adonai no aba because the man what yase. What yase? Nti di odi ama na ne ti ase de abo obi. Say a covenantal name. Ba wo kwa na adwuma wie kwa aba hwi ni. No. Nti yawe ne yi e shada mo no ba hwe ba. Oh, she baba efise. Eye ni din. Na say o Moses ko. But you ba o tie ye. Ma me kire wade. O ti kokko so ti hui. O woni di e shada kampa o. Ani eminim. What you say? Sa ko ti so obi ti atagodwom no o twabo o ti kokko so a na wa dwe me kon so. O use the word o ti kokko so a. Kotoko hena na. Nya kotoko hene. Sa na tie. Ba me argument ni say Musa abaye ne. Me kire wade ntie ni wie. Now, eti say onipa no o ti kokko so no. Otumfuo pe kotoko hene epa. Obami akofa ne say Monfa ne nyade. Monfa ne mra meboa. Opeso ofa nkwa na me ba meka chese ade nya wo to kokoso na me yede. Meka me kokoso baby. Sa na me kire wo no. Enya wo to kokoso na me yede. Meka na me kan nya me kura so to kokoso. Yes. Okay, odi enya me ka me wo to kokoso me na sa na mfefre wo to kokoso. Ubetimi ache no. O la no wo. Odi me kire ubetimi ache no. Untimi. Okay, say. Nemom. Yenya boss na na dia da ho a. Obi anima. I want the documents mu dia. Ani otimi chi uje dua. O chi na dia na onche. Obetumi akokasa wo so na na de sa. Good. Now, when him say na natia sinti sa din no. Ni din a de frani. Untimi mu esa edi bia ya fra sa din bia wa santima bia untimi mu hufin. Dabi. Say empanyi din. When him say de. Nana eni asase we susisi obetimi di sa din na de ope bia oni because the nyinti sa din ni wotumi no onye dai. Oni ho. Sa na akoye. Sa na ayede. Akwakoye. Matiwase. Eti obi hunu nyame din. Eti omo esia sa susum spirit no. A mo be fa ne se mo so omo ya abofo no. Sa nkrofo ni nyina. Omo pese obe hunu bofo di na bofo ne kache sa na busa me din eboro so. Enya bofo de na ni din boro so. Nyemo osuro eja nyankopon kronkron na otifo de ni nti ewi asefo nko ho no ni din na opa hu fi se sa na ye de ye frɛ ye hwade fa bibi touch first time ye hwade ye heard something from Kofi Bible ne ye obie Judges what dey be Exodus na me kire wade first one na explanation of the man the Exodus 32 verse 20 to 23 Exodus 33 verse 20 to 23 33 yeah tieni yo verse 20 to 23 what say verse 20 to 23 about you say na o say tio wuntumi ehunu manim tie wankasa wuntumi humi o se wuntumi nyeden ehunu manim efri say onipa ri hunu manim enya nkwa onipa ri hunu de ya manim enya nkwa adentia wank onyame ka se obi hunu enya nkwa o se de he o hunu manim nanim okay tuaso adionu baako na Awurade se aha na ehwa na ekase Awurade na ekase jaso o se hwe okwan wo menchen aha menchen mu ha sei ana kwan na dan enti gina obotan ne so gina botan so Mose gina botan ne so na se manim onyam resane a behefa manim onyam ayede sene a me de wo be hye obo tokuro mu me de wo be pia manim onyam ne sane a me sane akwabdo be hye de ya obo tokuro just me pia wo gina nche ne makob ko wani po manim onyam no so a na me de mensa makata wo so na me de mensa hedai akata wo so nti ne nsa no oye bibi sei hesei aso kana hye na chi
ama ma besene ansa ama na be dey ma besene ansa tie tu aso ha na mayi mensa na mi twamu wi amani mo nyama twamu wi no mayi mensa na mayi mensa na wahunu machi fam no wahu de yai machi efam tu aso na manim de wahunu da okay oh okay let's say the face ni eyi no na ni mo nyam ne de obi antimi hu nyam ni mo nyam nyankwa efi se matros na ni mo nyam ne eblezi to some megatons of sun what you say ha eti obi hu eno asechire no na nya say nyame to ne na ase ni so betimi ahu no otewo se oni ni di nkomoba na nimu dua me hu na nimu dua na metimi hwe oh okay na mukura o mu so kwa o ka bibia o mfeye nsem nko me gadia na besa me fa nkoma na nsen ya kono ra chi eje o kwa nka hwe no wasa aba na nipa iwo no na mafia wo se me san ko gade prophet yanko ya wow eti wo de ayi no o wa fe wo oti ase na to ase pa ntinye so obi hu nyame na mom na ni mo nyam no so hwe wa de betimi hu nyame ni mo nyam o nyam kwa ana de to so biam eye ni din tinidin na me explain ye yan hwa de tamo suma abofo ma ode na ho ode bedua asase ni mu no ye hwa de Judges 13 the patro be Judges 13 atemufo etidumiensa 17 to 21 yimu dunsun kosi aduonu baako how say say patro dunsun ne say tio aha na manu aka kire manu a eye something papa eka kire urade bofo de say eka kire urade bofo ne say onde ohun ne say nyame bofo no ka so ye sofo eka oka kire ne say ene oka kire ne say wudin de say na se wonsem no enyamba wonsem no nyamba ne se wonsem yo be ka kire mi bamu a ya hye wani monyam na ma hye wani monyam tie de bofo ne kan du wotwe ha na urade bofo ne say no say ana urade bofo ne say ne say adan na wubu se midin a ye nwanwa yi ndi ya dey nwanwa yi wana nim no so what you say adan na wubu se midin a nwanwa yi obodi kire something manua papa manua onya ho obewu tuaso aha dunkron aha ana manu afa abrechire ba ena manu afa abrechire ba se oru ani aduane afode eni aduane afode na odebo ohye afode obotan ne so eni ode boss afode obotan ne so ema urade tuaso na obofo no eye anwanwade tieni o oi bofode ni wie no aye nsenche ha afode bo hia pa o ma afode nsenche ma afode ya nya hwe no miracle for you tuaso na manu ane ne yire ehye ena manu ane ne yire ye dey ehye anwanwade nsenche ni na bofo na ye nyankopon din no eyo ye tuaso adionu na ojaframa no ere sorry afri afurubuchi ana ene jaframa ni dari free afurubuchi ana wo kono akosoro no awurade bofo no afro fa afurubuchi ana so ojaframa akosoro spirit no onyame din fa afodebonim wonim de enti otimi di afodebo no efise onyame din senka onye nyame edin energy afode na kan ordinary bofo na ji ya kanyame ku no efise onyame obi nyina ni onyame mfa ene obi nji onyankopo abof afode so ni sa na dodo afode boy edru baba no ha no mu nyina nim no ha unim se bi di fie bo afode e bi de ka say o de bona nyame nimu a onimu na so fo adi na se o se nyame mani pa no so fo na waji no odidin mu no kai o se BBC se na o si kire de say ubona hu wi ase ne o so ti ase ba bi e koye na nu nyame obi di ni di sa nyame nya we nyame nya ne die obetwa ne ka eno da ben no nyame ne obi no abamu sabe esa bu de butiri asofo okura tare kakra ya die tie ya mi o se o di hu nshi na ba na age dia bibia mfiri mu ba de baba do ba obebu sabe se da ben na metua sa akwa ka me na we nyame register na manua ne ne yire hwe tie na manua ne yire hwe na wode wonanim abutubutu eno mdi wo manim ye den abutubutu fo ne tie asem mo kan ha adenu baako ono mo se sei na awurade bofo no amayi ne ho ankire manua ene ne yire bio aha amayi ne ho adi ankire ombiam eno ana manua hunu se eye awurade bofo tie ehonu wo se eye awurade de ya ebofo aha na manua ka kire ne yire se manua ka kire ne yire se wo ana yere ba bewuo ewuo na nkie ba bewu se ye hunu onyankopon yi se ye hunu onyankopon yi
and can one year because you who nyame dia yet me who ni din dia kebede kebewu aduonu miensa dabi manfa 23 aka ho what you say o say ke owo na kebewi I say din baya ha who nyame din bewu to obi anim ni din enti ya obi say the real name of God is Yahweh master who you narrow minded yeah highest and then mature thinkers who are attaining to a certain level of consciousness. But what you say? Say young shadi. Tamwa. Onyankopon de ne yiri din ebedua sase mu abekekere o man no. Osma abofo man de ne bai. Ayedi Israel. Yedi Israel fis who say Israel was ro. Edin was ro. I was heaven. Ne yiri din. Ne yiri din no. Israel no. Oh okay. Etitama yedi ne yiri din no ebeto asase so de abekekere o man no. Bofo na oswa de bai ne din alphabet ba ko na de bai. Yahweh Genesis chapter 32. Yahweh Genesis chapter 32 verse 24. Ovi Yahweh. Mose ngoma edikan. Eti adiasa mienu. What's it? Yimu adiasa enan. What's it? Pacho say. Pacho verse saying Genesis 32 verse 24. 24 mum. Okay, o say. Na eka Jacob nkwara. Tie hoyo. Eka Jacob nkwara. Na Jacob ti hodi. Tuaso. Na obarima bi ene no ebetentamin. Barima bi ni ne be koin. Ekoduru adeche. Ahomache be 5:30 omo koin be from anumla be 9:30 to 10. Be man ni to crop popo sa to ahomache 5. Na obarima no hunu se ontumi no. Be man hu se ontumi Jacob no. Oka na sinu tokrom. Oka ni sisi na bofo na hwie no Na Jacob ejonkuhwa ehwane. Na ni sisi hwane ya Tentam a one ne tentam yenum. Okay, tuaso. Adionusia. Na obarima no eka se. Na obarima ni ka se. Mame nko. Na ade ya ache. Ade ya ache me. Na Jacob su bua se. Na Jacob su bua se. Ma wo nko da. Me ma wo nko da. Gise wo hira me. Gise wo hira me tuaso. Adionunso. Na obarima no ebisa no se. Obarima ni busa no se. Wudin e de se. Tieni o, obusa Jacob se wudin de se. Ana Jacob su bua se. Ana Jacob ka se. Wudin di Jacob. Mi din de se. Jacob. Ana wakan se. Ana wakan se. Wore mfra wudi Jacob bia. Ye mfra wu Jacob bia. Na wo be fra no Israel. Ye be fra o say Israel. Atibusa setama na Israel nya ma na ha na Israel ba yo. Israel nya ma no. Na nya me fra say. Ti nya mo nya Israel ni o. Just otusu kuro no keke. Odi ni din koto. Odi eto. Nya me wonya santini. Onye frafra na onye mosi ni nemom mosi dagadi dagman ni nyina afri ni mu ni diri dia e special obi ahu me na metima kire wa kire akwa to aso Obafro Israel. Ebefro Israel. If you say woni onyankopon ni nipa akon. Woni nyankopon ne de eni nipa akon. Eti transfer kwatiri. Enya be ma na ne ko ye. Ade no se enyame. If you say ni dinti repeat what you be. O say. What Obafro Israel. Obafro Israel. If you say woni onyankopon ni nipa akon. Woni nyankopon ne hwan? Onipa akon. Number 2 enyame ne sane ye. Enyi sane wo se ye berma bi meboa. Afa de ye dan wo se nyankopon ni nipa no ne na akon. If you say ni din no nti woni nyame akon. Enyame no no. Matiwase. Tuaso ahani Adionunkron. Ana Jacob su bisa no say. Ana Jacob su bisa nyame say. Mesrew. Kire mi wudin. Ya frew say. Ana ono so say. Ana afa nyame say. Adenti na wo bisa mi din. Adenti na wo bisa mi din. Na obarema no ehira no ewo ho. Oso amoni din. Ai. Aso. Se din ni de obie. Obie ni mi nyame din, unya din na Jacob onya nkwa. Okay. Very ase. Aye mysteries password that so just here kire. Yan hwa de. Tamu a onyankopon ene ne man nam no. Ono asori firi so betena ne man mu. Yehwe. Exodus chapter 23 verse 20 to 21. Me last preaching am ye no wi ase ni o menye bi mu. Aden na how kwa na. Prophet of Atafo.
the last preaching it told him ya hemi Exodus so ni me hemi na ko ate maybe I would do oh hemi hemi na ko the last preaching go be it Exodus 23 verse 20 to 21 me ba cho 20 ni say share mere sumo bofo adi wanim awurade se mere sumo bofo amana di wanim akɔhwɛ wo ekwan no mu akɔhwɛ kwan mu na ɔde wo akoduru die masiesie na wɔde mu Israel fo akoduru baabi a masiesie di amamo no aduonu baako 21 ti aye hwɛ yie wo nanim hwɛ yie na ɛwɔ no nanim na tie ne enyini ntia no hwɛ na wanwena adwumɔne ntia so ɛbɔfo nti wo bɔ ne mafia na ɔremfa mo emra to nkyɛm wanfa mo mra to de nkyɛw efiri sɛ medin ɛwɔ ni mu wadi Nyankopɔn din wɔ abɔfo no ekuta din ne baako no na ɔwɔ ne sɛ ɔmo hweye wɔ sɛ wofum nyame din a kyɛw ni hɔ yes osira wɔn na da bi nyame din de wofum a ɛmfa nkyɛ wofum ni din ne baako kora a ɛmfa nkyɛ o sɛ wu na wu yɛsɛ sɛ ni tin ɔsɛ me yɛmma kwa mo bi hu tell repeat 21 ɔse hwɛ yie ɛwɔ manim mo Israel fo mo hweye o me awurade manim na tie ne tie sa spirit ne enyini ntia hwɛ ne wanwena ntia no na ɔremfa mo mra to nkyɛm ɔmfa mo mra to nyɛ den nkyɛm abentia efiri sɛ medin ɛwɔ ni mu ni din wɔ yɛ den a ɛwɔ no nyame ni din obi ani obi ka to say friend ya asere na adwene ni sa yena ya attain to highest level of consciousness no in the aka ya hwade be a revelation ne enko he ade ko bi ehwe na enfa so what be a revelation ko 19 aha okay obi 19 no ko kan free verse 16 kan verse 16 aha dunsia ne ba no there be the kan 16 no okay dunsia no say aha na odin bi a wakyerɛ natade tie ene nasene emu sɛ din bi a yatro Nyankopɔn wo din bi a yatro natade nasene mu sɛ ahini mu hene mpacho enti sɛ wokɔte sɛ obi ka sa ahini mu hene a ɛno nya nyame din samana no si ɛbɔ ne samana ne nti otumfo onyankopɔn ase kyerɛ sɛ ye wa nyame bebre na wo wiase but ɔno no wo ye ba kopɛ ɛne wo so ti onyankro pon onyame oye kro osunto oye pon onyankro pon ewurade ase akire sen ewurade no ye wa ewura no bebrebe antoa oye ewura tano eye ewura ofin oye ewura but omunyina omuhye nyame ase nto obi ande ne ho nto ntimi ka se me ye ewura ade na mo nyame de ode ne ho so se me ye fra me ewura ade ewura me de me hono no obi nche nyame so what you say etu continue ewurade anu nche se di e sha da kam ni di pa ho eti na tra konya din na munim titwa so what ahini mu hene ene ewura nu mu ewura mu de ewurade afi what you say ewura nu mu ewura bebrebe bono na de ne ho jump afi bra 13 be kai 13 na me nche o miensa ose na ohye atade bi a wode abomojam wo sha atade du miensa na o kai o sha atade bi e di abomojam na ni din de onyankopon asem odi ni din de ye nyankopon asem afei nyame ye be kire onyame din hwe time 12 na me kire o made dumienu o se sei na nani ti se ojaframa na ahimotre pi boboniti ahimotre bebre boniti na watwe ni din bi a obiara enim je ono nko ani din ono nanim Prophet Opatafo oide otutu na basane se kama bra school Prophet Opatafo ya do ase abusuafo kuma ase sadi America no television uni mi ahembi nako ati baba uni baby akọ unya wie wodi etena hoy unya wie wadwuma abusuafo Prophet Opatafo afi wati ase ye kuma ase online na wani gusu a wohwe Prophet yanko we so yanga Jesus so because last week over car so nso ye bibini kama na obi so frame say Jesus ya o papa yire ne ho describe ni Jesus mu ye create ye Jesus kra yanko bonus enu yam bia
Bible bi kuro bi di free US bra me that bi pa say nkan tire and then no makoyi apie Jesus Christ ira koy enso wa be yehu teaching say na ye ko bo na senua mu goyi say ya Jesus no kuro be ma omienu miensa bi kura ba ehun sem bebrebe the all patra ne say Jesus je ye create ye nye eja ne babia obewuji ye nkwa bia Kristo asofofo ma ya Jesus abetena ase say na o kan fa prophet opatafo ne yewie so no asem kase no akobo so no ne kase no eso pa sa unse ene ekoso so obia say Jesus is fake, Jesus is not real. Sa no mo kire ba so ayesesa ne ye de abro e wo na eja yesi a wo defend nyame o ya wa fe hu abo peso odwane ya manko so ni mi ahwe bi na ko asasi we so beto mre bi na ni wi asibie so ni mi ahwe bi na ya no nyum kura eja hoko na ya na beto amai so ni mi ahwe bi beto mre bi na ni ada kona ade ama wana so ni mi ahwe bi na ko baba do batafo akona ade avo defend ya hini ene defend aya John sama mi wo ya dia kasa de ombe kabia de babro enza mlate yi omunam gate ho be just say we ya bo na atamato ya enti se ansam no de me akonda ha ora Yesu se mi yu ho ro o ha na oni Robert Abatafo yetie o isi obi antie mi ye obi anfamu papa Yes, in the Pagina was as you wish you 90% as soon Lucifer. Hey! I said, when I declare Prophet Opatafo. We are seeing the pa. Yes, in the Pagina. You found 100 and 190. Enemy Yame. Assume Lucifer or Munimunyame. Oh, dear, your program come my baby, you know. No one had your alcohol. Woo, anyway, what do you mean? So, me, I said, someone about what can say, or had a my last video, na me, you. Nipa 90% in Yame. To 10% put in my rally. No more crown. Someone I can say, me can you miss no credit at now? I mean, some who you see, Jesus Christ. Jesus Christ. It's you. A certain Jesus Christ was listen. No. Mamin come answer. What was some question? Oh, Martin, Mr. Meet you. Mamin come answer. Meet you. A certain Jesus Christ was created and fake. Meet you. But Jesus, the living Christ. Only young creating. Let's say Jesus fake. Jesus Christ fake. Jesus Christ fake. Nothing like that. Jesus, the living Christ. Can we say me, Mr. Jesus Christ was created. Jesus, the Christ, wasn't created. Into Jesus, you will too fake. You are not original. And the living Christ, no, munimuno. Fake one, you anu na munimuno. The created, you know. Now, dear Bakoya, me then Yankupo asene say. O Yankupo na me odi for Isaiah so. Actually, ye Jesus ahuduo too. What the living one? No, what the fake one? Isaiah be yes, Ejumano. Isaiah. Yes, bomb in some more deep way. Isaiah be chile I mean, what say you fake Jesus Christ? No, what say original one. Original one. Yes. And the year didn't boom. No. I mean, what do you there was this fraternity and almost serving Lucifer. But who is Lucifer? They don't mean someone without so appeasing with blood. Who trying to go with Moja? Here, how they? One day they sat down to understand. Say, in due time, you know, we will come into the modern world where knowledge and yani be a baby yasi. Don't mean she will be
So then you ritual ma principality be otherwise you ntwe ma. So in the olden days these people were practicing cannibalism and those stuff me boys over TV. Tiadie and Lucifer Atinas D with 13 cabinet. You know what ya o ma dwene say. Sana tiadie Lucifer no ebe ne ho se Nyankopon. Now the living Christ no o ma creativity abawi ase pepepepepe no ane na say difference bi anim na ne 13 cabinet no so make sure say o be tudi atu agu wi ase ma nipa nyina di akire. What you say? Now we are sending Pagina 90% assume Lucifer. Jesus no. Jesus no. Uchile mu say. Some can say 10% depend on nyame akwan. Echiri etio. Et Lucifer fa edin. Anse your friend nyame ja. Beboa. In a South fraternity no. Lucifer so dani ni din. And also say nyame de your friend nyame ja de a. Also your friend is Jabulon. Lucifer say ono de any. Your friend is Jabulon. Okay. They create some fake Messiah ne de mamu de a, Jesus Christ ne de a. And the amunyi na amani bedi na chi. Na masomo no. Na makase. One ne ajenkwa no. Samusum na mu be go contrary to the principal rule of God and say Osima obi sum nyame fufuro be nyadai. Enka no. It is say obi sum nyame fufuro be nka no is either you are for the light or what? Darkness. It is say if for you are the light or darkness. Nessa wunya light now your darkness there. So one go through the darkness through the appropriate channel. Not through the illegal means. That is through that Jesus Christ in there. Then which means say ye pebia ye sacrifice only adobey. It you. What you say? Ina mu tutugu we say. No more far the same policy as Christ. Also because me see your Jesus, the living Christ, and your Jesus Christ. My remfi. It you was super. It will differ about we no. Or be share. Jesus Christ ya mu kan enu na munim wo ye fake o share no hom come to ho. Isaiah share no hom come. O kan asem. Any wo Jesus, the living Christ. O kan ho asem so ye dey. Eto ho. But because of Jabulon, na sa Jabulon o ye fraternity binding enyame but ono mo aye ne say ono ni the supreme one. Tienio. Ono ni the supreme one. To listen for na ya no say your friend is Jabulon. Cause Nyankopon so din the ja. But what you say? So you deceive you create images about this Jesus Christ that they are talking about. And we didn't see a few. Now people began to believe, say, this is Jesus, and people began to follow that Jesus Christ. Abranyo no ne ajenkwa no. This a ye po bia kunu a mo amudi Jesus Christ no na chi. Mo ne yebekumu. Concept say oyo ayi poultry farmer ayi ne poultry. But to come do na unya na mo wi abasa koto na ma abonten. Uchi bia and to mo follow that Jesus Christ no. And you what the living one so ya church na some church say no sit here on so wo ho. And omo this both fake and living one when you compile omo together. No omo the rule Bible. Tell me say wo be yi dia na e ukoyi hwehwem na yi ajenkwa no
Nemo wo hu adenkwa no de a. Yo be fa bia omdo mfa ho. Emere no duru a de hian se so wo fa adenkwa no de a ene wo asenso de ye agya no asenso de ye dey. E wo ma so tie bekum a ye nya dey. Intimi. Ye nyaw. Nemo say Jesus Christ fake di a. Ene eno an intimi ni akun. Ya ye Christopher no. De aye mu no. Etimi be kyeramo. Fake. Anu na me pese wo ye no. Chire ye fake one no. Na original one no. Na ye hu sunsun ye wo. Okay. Yan share de Isaiah 44. But what be Isaiah 44? Kofi. Ana hia mi no wada wo ma. In 5 BBM ma me bom ne. What be Isaiah 44? Kind verse 13. Tia haye mame. Mitio. Dumiensa no pacho say. O se say. Dua dwumfo yere homamu. Dua dwumfo yere homam. Or the pensere or the pensere. Or the pensere. Essensan ho. Essensan, that is this man is taking measurement, right? Aye. To asuma ha. Or the ajinade eye. What the ajinade eye? Now or the compass. What the dia? Compass. What the dia? Compass. Eye dey. Essensan ho. Essensan ho. Na oye no oberima nseso. Tie oye ne dia ya. Oberima nseso. Oberima nseso. Onipa ahu ofeso. Onipa dia ya. Ahu ofeso. Onu nie. Nti wo ba ko wiase ba bia ho na wo so no. Your ball cross issue. Nyewe ya. Sergeant Kwana so boss. Obo hifa. Ti ya wurade no. Papa wo de fa camera ni ye ma. Camera na we. Fa ha, dan mum ye. Eye nu ni. Meboa. This is a fake Jesus Christ you people are worshiping. Prophet Opatafo. Many Opatafo no. Prophet Opatafo. Me. Ajen Kwana oba senu ya so ni. Enrose. Asaba na akofa be. Enrose. Ye du ade we kuta wa kika we wura bu show. Nya wetre tie. O se die ya. Die dwumfo ayire homamu. Wa yire die ya. Oyire homamu. Ya to aso. Or the pencil sensan. Or the pencil ye dey. Sensan. No ya die ya. Or the ajinade ye. Or the ajinade ye. Na or the compass sensan. Or the compass ye dey. Sensan. Yan to aso. Na oye no oberima nsa. Oye no oberima nsa so. Onipa ahu ofeso. Onipa die ya. Ahu ofeso. We hwa na ye. Nya nipa. Ayin. Onya berima ne ho ofe. Pa. Na ye de esi ya no ma ya. Ye si hwan. Ye de esi ya Israel mama. Esi hwan. Asenu oba na. Hwe ma me ka ne kura nkyerɛ o. Mitio. Na de oka dem yam kra. Osofo biara. Jesus picture. Where did you get it? Where did you get Jesus picture? Ejane banu. Jesus na unya the picture way. Say you back man back call there you copy. That is if you study something about parapsychology, we got the picture of Christ, and it's a portrait, not picture, through an anthropological process. That is your born now butu hono, and then the name say tienie a born to magum. And they who say aduro who say owura no owo abode say owo we but tienie we ya hwan. Yeah, Mary, no. Obabu Mary, no. Obabu no why die? Mary, no. What me den kwase ade we ya hyedem. Esom no. Na ukwa hwa de ya sinsiri ade agu ho ne de. Wo sia de ye bosom. We ya de ya. Obabu Mary, no. Wan ka be ma da no wa aju kwa no. Why ya dey? Pa no wan ka be ma da no wa aju ko obabu. We de wo say ya de ya. Enyame meboa. Yer hade bi. We Yesu ma me mboa. Bebu ma na ukuta na o we de o ya de ya. Ina okwa ehwa dabra kasusu a. Entwiaba na yasina gu ho ne de. Wo de no de wo say e bosom mpe. Ba ya ate ne kire yen say we de Mary. Ma we kan tno. Wona sa picture no. Picture na me de ama no fatu payi. Fatu sunu mo hwe bi. Was ye ya be man seso ya sensere ne ya draw no wo ma picture ni bi bo ma so dem bia ni wo mu ni nyame ni papa me opata for na ma me ka se eni bia ba mu ni nyame o me opata for mu ni obi asade ni bi bo ni dem biara is ya senu ya kura de bo dem wo di asenu ya be amani hunu wo di asenu ya wo ho
meti ase akwa we ye kwa hwea we ye stupid image we ye na nyese na ajenkwa no ye no we ye de dey ya mo na senu tio na mo ani na ho mi tio ya mo na senu kan bible no se den o se dua dwumfo ayire humam wa yire humam o de pencil wa de asesa ho o de aginade eye wa de aginade eye na o de compass tie ni o de de ya compass asensan ho wa de asesa de na ehun no ya ne de na oye no berima nse wa ya ne berima de ense so ana ho ya de onipa ahofe so fe nya botre wini mo isu compass me pa cho so tie mi ajabu no ma me spell ma eye JAHBULON search say secret and court ekuo ben ana omunya me eye sa ajabu no na hwe ekuo ben no mo wiase a omsembo ye compass mo adwene munyedu mitio what you say ekuo ben no mo wiase a omsembo eye ye kan say compass was what the aginade ye ukoto ma seta aginade no ye de ya me ba cho wa we ye de ya compass dani be ji atoso then me ba cho ekuo be no omsembo ye we sani ma dani obeye ekuo be ya eno mo jira say me ba cho be ma be nie be ma ne ho fa na no ho nya fe papa ne ho fa na no ho nya fe hwanya Jesus no wo de no Jesus Christ no wo de no ba me de we ni dey have a picture no so to so be ma no ni o ya sense no na why you send the effort good ena we dey atire we go church of Pentecost na bi si o na so for agbotage na ho preach akwa we came from the fraternity of Jabulon ekuo na ho no ofiri na o de abo wa so dem so nyame ntu ko meeting prayer camp moba afia so ye pebi e de ya ritual se de Jabulon papa pacho Jabulon meaning eni what say it's a word or confession of 3 syllables no hwe Jabulon ni yo JAHBULON obehaba onti yo de who dey body define kovi mo Jabulon antanya sa ye hwe nda ye Jabulon manim cheche hwa unim de ya mu amugu wiase to patafo asembe kura unim de ya mu amugu wiase ya semo hwa to aso aha Jabulon was say onya ye ntu de ye ntu aso onya ye bede no bewuram kofi hwa me pa to what ase eti hwanie obema fefefe musimu de no mu Jesus Christ and anu maami bi frɛ me o frɛ brochire o se opatafo me pe wasempa me ne mu kunu yedi wachi na 31st no me hu ade bi wa so de mani anye kura nam se ade o se mo so picture nko abobo na Yesu de bi ni ho nam so me sere no o Yesu picture wa mfa ma me na me horo de aboho onko famra akwa we no de ne sende me nam se me fa ko nko bo ma so de won me na mbere me hu esi ye ne de mam picture mo ho na kwasi buroni Jabulon ma Lucifer me fa no ma so dem me bi so ma na odi ma chiri me nkasa me de ntoro tete wo mu me di onyame me pa Jabulon na wanya ni ye o say tie it's a word which is allegedly used in some rituals in some what rituals of royal archmasonry masonry Freemasonry entina ya obeto omo ayom se ya Freemason for the create Jesus no create Jesus no Freemason for Jesus no create here no ebi ni we ebi ni dem de picture tena mo no mudi na chi no oh no ti Jabulon no Lucifer o se me akwa ne frɛ no ja so ye frɛ me Jabulon mo ma tene sa boot for boot in ya create some mortin image way and ya di amount ina wonam ina bibu ba so dem na so for one ha Yesu ibi na ma me no brainwash to obe attack him say dem tin yam fa
memfa agenkwano wususu ni agenkwano picture bo ho menkofa kwasi ampan ni we mobo ma so dem meboa eti wo nyina wiase we no mani twia no me bato wakan ayi no Isaiah kan 13 no say do me ensa de bi o say me bato nya abutiro na me sadua donfo no ye ka se mesina anyom na esisi adan e ba chai or the compass me bato why would they use compass as their symbol? Why would they use compass as their radio compass? Protractor and count. I count. Why would somebody the masonry? And why would the creators add the ano? Was he a yen in the past one who ya day? Fair. Me bato yes to know I'm doing it in the one yafe. No for papa. Now that I'm upon pirates and I want him. What if you and kum? Ya Bobby, ya upa go to one Pentecost from my guantwa. Ye done it yabo. Huh? Me Pentecost presiding elder and Kai Pesetia. Ya put on one born German of who I don't know about me. Now so good you make usum yesu. Adem kana. And Kayobo dia me to problem dia. Na nyame. No ma kwanto akodan. Omuni nyame o. When na mudi na titina mo kwa ye mo ba. Pai ni akuma to get my rituals. Two kind of see they use what? The word for what? I know make Jabulo for rituals. Okay. Next year, man tibi. You can so man pon kwan so. Nyina. O kwanu amobanti. Enya we na mo so no. Now you are the catch him so nim nyame. So for be the better. Me say nyame timi trans we mo. We dey wait and see. Go onim nyame o. Onim nyame we no onim no. Onim Jabulo senior man no. Na sense so de en wonim en aninam wiase kan 13 no na me nkire o ma do me ensa what is saying dia dwumfo yere homam dia dwumfo yere homam o de pensere sensa na we o de pensere ye dai esensan ho o sensan ho na o de aginade eye o de aginade eye o enu ni o de asi dia ani no enu ni compass ani ni measurement ni na o de compass sensan ho o de sensan ho lokre na oye berima no nseso oye berima de nseso senye we ya on say ye ka specific de nti enya kuaba ho ankom so no wo hye no o ka de ya akuaba to aso ha na oye berima nseso oye berima nseso onipa ne ho ef onipa ne ho ye den efe ne ho ye den ti hwan ne enya nipa watere ne de ya atene sa enya nipa nseso ne ho fefefe hwan ya munyi me so Jesus Jesus eti wani dia udi na chi a yebeku me pato jampo verse 17 na tie ho yie na wo so ne se o se sen na enkaye no ntio na nkaye no ode ye onyame ode ye dia ya onyame ani ohoni onya we eye honini wodi aye nyame but eye honini ma kire odi entia to aso ha okoto no sore no mo ba je mo nkoto he okoto no bo hu fada mu ana de we kura no abo bet na etim ni yam na aso bi say ho mboni suru no ni ho mboni ya dai wait at the tantan we hwe ho mboni so no atu ahwe no wo de ya dai di kire ho mboni so be kire trick ba ko Lucifer de ne gift man crofo na owi osaje na de ekum omani ngu asiem wait ekura fada why say me ka obi say so free obewu say ka so patafo free nyame ye kai and then your patafo amana da ho hu ya mesire di achire yale de obebre me ya sure say who can see obi there that me ka so obi o me kire asam ka say so who this ade we ya chi dia achire yale de obebre yare ampa ho da because when oni asum bi a wo yale a oba beti aje calendar na obobo ho no wa tugu fa so bi ani we ento bi mo fie da e ya bosom niama asiade ma we anyi su bi da we onya mere shang ma o e ya bosom dia shanu anyi e ye paganism, that is omudi free the sectors of Rosicrucians. No, the Uranium Sum, the Bible, not the Hon. It is comprised of the good and what? Bad. Bad. This only the onim form.
asofo ya amuro mo nsori de bato nye we bi na sisi ho na omu nim nyame improve wa to aso okoto no sori no bo no mpaye omu ya ne dai okoto sori no ebo ne mpaye omu bo ne mpaye na ose jimmy ya nya dai ni nyame no omu nka say cross no ayi akwa we ota so onye wo mu ai omu di ayi no nyame no akwa bi si Yesu di ya ne calendar mbo ai to aso do what unim na uni ehunum monim na wonni hunum ne ya influence ne ya dada wo mobo na wasram won ani so ya sam wani so se wani hunu hwe na wa huna de hu hwe ene won adwene nso wa dwen so da utiri wa ntiase wa won tiase we kura baka se me yevo but don't worry se udi akira na amwa wo aba ba hweme kira kwan wantiase yo no mudi akire to aso dunkron edunkron na obiara enwene ho obi anya dai enwene ho wa na timatena wiase adwene ho aka na wiase atero bi da wati bi da nya opatafo nkwa na ne wo ka bususem obi atena se nwene ho da way it is abosom ni yoma eye paganism ti we bi na mi fie da we mi fa bi ntumi fie da to aso aha na nimdie biara nim eni ho me dia kire ayi kumaso on life am fa nsiesia se Yesu de wakai mumfa kumaso on life mum we ya Mary mu de mu frɛ Yesu anu ante a mum frɛ Mary so mefa nko osi na de nya ni osi na nimdie biara nim nimdie biara nim na ehunumu biara ni ho ehunumu bi anya dai eni ho na wakase mashi efa ojemu mashi aya dai efa ojemu mashi efa ojemu neta so omo se wei kwasia we abehuna mane wasia afa ojemu no to aso na mato ne nsra ma so pan wato ne nsra ma so pan no tese wode ne hunama betua ka na machi so na madi wachi so na ma ya dai adi Yesu wanfa ne hunama ma ya ni bachai onsi asa nkoma tire mu to aso aha na enkaye no memfa menya achiwade to aso dua sini na menkoto no dua siri na menkoto na asemo eti won ma so for omunim nyame o enka munyinya accident ni sa nyama na etotomo wuji adwuma kra na sei wuji bosia na ase kwantoa sisi a kohwe asofo a ya buru omyom bedane snap ni kosie kura no kohwe Pentecost kohwe Church of Christ CAC hwa olumba obu hwa omugu ho obi abedani duabo kwana na suma nkwa hene wo Arsenal kohwe Pentecost wa abedani duabo wona nim no kan fanche na die benti eduabo tumi tumi be na tachiri nya bonsam tumi na nipa ne obonu duanso kwa so na nkwa asore no kwa asore o ye hwan ba nyankopon ba na ba tonka bonsam timi chi nyame ba na nam se nyame na musom no musom paganism bosom kwasia nioma we ne krokram no gugu aso demo na masofo no fisu omunim hwe nyame mfre obia na ombenya vision o trense ni petugu ase nyame adoma ba so ade be chi ne watere aye Lucifer wanda yi omusa o ma gift o so ni gift ne nkosi awieye obeba be se no last minute no mo so no atofom wafo timi ense ni duem na afo waswitch code original ID card usum kodi adura be ya sore omunim nyame timi so of mi wura wa so dem na ye hu we kurekura na pictures ban ma so wo sei wo be che wo heaven kwani ofedo patafo de opatafo na meka I will never respect we are submiss of God CAC why no bisi wa so dem respect wo da na unim nyame na utena manim so ama floor ma sa proving nyame to ya tro ya akumamu wenye wo se dey nyame yansom no yakumamu no kre na asa wagina we ne ya wotre yes bie makumamu pe kronkron yin asafo ye wo aro ya wotre di fast bonfire ya we dey me ka metimi ahwe we ni ba mi mudi e ne papa no na nam ya wotre papa ya wotre anu tie ugu ya so nya wotre we ye die ya babu me ya o babu me mumu mere no ba fini no ho mate wotre me konya nkopo ani nama okay mamfo we ko this better mitio woni otumfo anya asam ukosiesie otumfo ho ukoya obi a watwe otumfo mpo apanya otumfo kora pa na tindedua
atɔ so re na akɔfa ni di wachi se onko pacho ma wo hade ne bi si unim so wa fom no wo de unim enu na me kire on ignorance is not what where ya bosom nyoma na akonya me anim eno mere na ade we atale wo wan sa aduma hye wo ma ajenkwa ne ba no ajenkwa ne maame no tama ma me nka no kura nkire dipa bi o hwe me se anya Mary na wu Jesus oh chama abada ayi fa na ade wa sam ko fai wa punch saba mai ajenkwa ne maame ni wo wai mfonyini na wo mpa na say ajenkwa ne wo wai okay mfonyini we de bia no de me no ya agene but mimu no me ana me gina nipa ni mu ofa nipa bebre suo na me ka say mam ka say mi chiro Exodus chapter 20 verse 4 na kuma mu di onim se akono na no say you be solve case we sisi awa solve ma me madam Exodus 20 verse 4 and 9 say tio enye ohoni biara tie ni no anya image ye ka so ohoni a no image nyame ye mfa bibie nothing can denote God. Nothing can denote God. Not this stupid image. And for ohoni nya den o se enye ohoni biara enye ohoni ni bia na ade e wo wiem ade e wo so se we ye Mary sa Mary wa samado nya heaven o enye wiem ana de wa asase so ana asase so wo fom ha e fom ha ana de wo nsuo mu e wo nsuo e wo asase so ense so biara mfa enye den emfa na ha ense so biara mfa na ya de atwa so enkoto won enye den enkoto won na ensom won na ha na ya den ensom won because Yankopon nim se ono nanim no unya no ade abeyo bibi de asi ho because camera bi antimi nsini so camera bi antimi fa Yesu ti ajenkwa ne de no anu wakomam fa image bi asia ne ama we mi fa we nkosi mi dem na we se bo nsam duro mi wo fa asi de se ma wo si wodi machi na wo tre we mi ya na onyina meku no I see you we eye honi na anye honi honi atiwase o de matiwase na wo sofu mu akura we who believe in this paganism abosuma hu nkwasi anyoma we abrofo no di adada mo no na we kura na wo bompa ya fa Mary so na Mary kro no hu na wie ye na wakọ bompa ya fa ne so prophet pata Mary no hu ba bi obe sise wa hu ba bi okọ oni Abraham kukumo oh ifa Abraham no kuku ndi ngrofo ogu ha ni enyine okọ o miem na ha ni enyine egu asemo prophet pata fo yetie o etimu no ya disigu mo eti ya metena siam se ha adwene pa adwene because adia okay kura ebi kura no benya problem because eno na ebi dwetene no ebi business o ye no me dey your business asem nka se o ya wo nka se but una se krukru mu pa no we nka apu obi ani ho betima nam Mary so enya nkwa eno obi ani onam sa Jesus Christ we so benya nkwa da ha wonim say Yahushua Jesus the living Christ wonim say Abraham time no ho nya botre asem kese na akofa ba yes wonim say Abraham time no ho wonim say Noah time no ho Jesus yes adentina Abraham de o man fa we ambo mu da ho anso no na de wo so de we na yesa ya penso Abraham mo penso no me why the catch say ya oh enchanto Abraham town na de nka ho na ba ya ne program ya mpon ni na hu nyame da bay fa ho ha na ya mpon hu nyame da bay na ni mesre ha ba ni na obuse sansem no o si Abraham penso na Jesus wo na nyame wo ho ba se no no abia bonus onu kro oni Abraham kotun sa didi prophet pata fo ho de memu akire ma sa dani ne me tam Jesus and Abraham did it fine. Oh, what did he fine? The Savior. Roger Quano or Dada. Time I mean, trying to answer what I just own him now. And some no yarn was to be a boom. And it's not say Sergeant Quano or Dada, and it's not Sergeant Quano or Dada or Manfa. Some way graven images we answer mono. If we say when Yami or you who the power or Yaf watching that. One man go to enquire yes we. Where the yes sir? Fraternity na me kan. Amazing for na ye.
atuasi inti media me question is Prophet Opatafo ma yenya analysis bi sisi yakọ camp meeting yesi yekohia hwan awrade na nyame ye pon ye kọ ni nipa bia 20 omu nyina nya accident tim esan wo nya nyabotre esan wo nyabotre esan ho na ni ho esan wo wonim say esan sunti na ye nyankopon no ho na tire paya nyame nye debi bo ka ne sensan ho chama mama ka sem wa tire don't belittle God Opatafo nyabotre no ma bi wo ha ye specific nyabotre ye analysis ni ye na o tire we na paya ji se nyame be chika ni si nyabotre o tire paya nyame ye mama ka sem intro se nyame no o tie ya o ntie ni ye nya bibia nti ni edi na chi o ba ni tumi na ho de na nwanwade nti na ye nim so ye nyame nti no ene ye dey ye dinachi ye call come meeting ye call come meeting no wan ye kosoma urade na ya pon aye kwa mu 20 next year ye ko bi mafia panic ma na say san oh mi nyabotre you see enioma bi wo ho a calculate nipa ana ye ko 20 asa na ye ko ba sa na san say 5 ma hu ye kristoni awu oh this has nothing to do with this. Abi said the oka kosi. Me say wa konya ayenya midwuma oba no bi esan to no. Ba esan wo ho. Esan we. Eni ho. E wo ho. Enu senti na nyame oyi nyame no. Se Satan me ba nkonso him. Wa asemu awuka wo tro bi o me pesa o. Listen to me. Mama ka tro say. E die benti na nyame wo ho. Nyama ni enti amani e ba na mi ti wachi na mi konya accident wonyemi a ma mi nkodi aduna sa ne mi nya problem wa musisi Kristo ni di obefa amani o wunia asebe made so chen so ade ni ngwase bebra mi awurade ma so dia na okan Prophet Opatafo e don fa no etiesia dabi o e dia na okan yakọ wu nyame ho besom wo ba a me pa cho he ye nyini betete akọmu satam no mesu bia o de wanti hodinda no mesu chirama konfo kura ba wiamo ase bagoro no okwa o mekisho so omo atena kan ba nyom kwakodu asonwiem obia bibia enka no na nyame de o de wudimi mekisho dabi o mami chira wade these people have these given images and this pictorial view within their mind to okodina hono onimu nyame ne da ye need the way na chi we na munimu no we ni mu Jesus Christ na me ya me ya ne se Isaiah se honkom ene nyame se hwe ne wanye me patro Exodus 20 verse 4 20 verse 4 o se brofo na me pe okay me kan brofo na ma o sisi ya but o se brofo ne say thou shall not make unto thee any graven image that shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything. Any likeness, me patron, this one. What is who's in the likeness here, dear? Yes. No, yes. What's also saying, man, the likeness of anything, and you be say when you say yes, intimidate, you also say my yeah. The one also, twice. That is in the heaven above. Me patron, yes, or him for also near heaven. To was it and quiet say when you say, I'm saying we cry Michael. We cry Abraham. Now, someone. Or that is in the earth beneath. That is in the earth beneath. Chama, mami can crunch. A sign war by a sign so near mania to rent him to the me and Yankopon. Where you can see it. Didn't you be sorry some of them who could down to what? Said there be assembly a day. Bambo, yeah. Now you're bound to what? Echo, I'm the atu you need the antwire who's only two. Sanity you. Any 90% in the world. A follow paganism. Omuni nyame. Ndi afeso a Christopher kwa ha o anyas dia Pentecost Roman we omu kwa ha omu ba enipa 100 20 30 10 jam say ya do ma ya rituals. Prophet Opatafo. Na yen nyame de no. Nyame tre. Yen nyame ne de. Konkron yana safu yo we nyame. Kire ne sem yo sitie. Na se yehu na yehu ni se we de kronkron ni ni. Dabi o. Awunyina possess the same characteristics. The better young who said Krunkuni. Indeed, I would decide you over twat you when you're free. So I started the one come and watch the channel or the bachelor. So when you come, no, you are free.
na so o chiriwe no kura David say we the pictorial view of this. God doesn't want any pictorial view of anything because he can send any spirit to visit you at any moment in time. And when the spirit comes and you have this pictorial view, how will you be able to recognize spirit now they ascend one? Afi mu ada ho. Onyame pese odi emfonyini bia besi wani say Yesu kura what say. oni Nyame kura what say. So me wo huhu adwemu ni akoma mu. oh okay Se me pese me no odi nkomo a. Nyame sane ayede. Na meba na odi wani mato akwa we oti we ya. Misani a onka say me mom na me nyame. That is it. Omu nyina po also o kire. O say mo de mo ho ato so. Ana o say ye de ni fa agam ntibato we. Ubakọ na kura obi we ni ebo na se nwem a ye boni nti. Me de we amana se nwam me boni. We ye kase ye de obi afa agam a me pasa cheche nya amane e. Mpajan. Asa ya se ho nkwa na wanche. O se. We ni se di ba bebre ni se we ye twe na abo so. God doesn't want it. Serve me if I want to talk to you, I'll come. Na ya na no de na no omu ni nyame nam na nyame pesa na omu nam ho. Ya yi anu afre na di we abesi ho. Ti no oba de timi nya kokodro bebusa am sa de ntina wo picture na boba so dem ho. Na nyame de ni ho na so fa Yesu picture send me. Akwa we no de send me. Akwa we so nto kwala se wo asare. asemo wo adwuma yo prophet of atafo Se me last adwuma ma ye ni. uwie yo wo adwuma ya because asemo aye ne program ni se content abeba fie ano eso sen de ye hie ne live uwie wo kan kura kire ni po be fa wonya den onfa ye ja no se na me kan do na de na time for the chiwa bo nte se nyame we do omo ame I was a prophet of what you say nyame you know owura Yesu papa no sweet one o wo hofrete na o say Abraham penso no o hia no pone ho kakra me me ma no pone ho kakra o pese o ho fela me pese bi ku kakra Abraham fa hin no ne ko hia ya na Jesus din say o say me nyame asem e de se lumba latest chance na o man e platform me nyame asem no sa na tie prophet of a to for mo na home I say lumba latest no en say ma oh we obeda unko pe bi ntie obatafu Kenya wi asem evangelist wan wo hunyame we komanja sin de we si table so na ba ko no po eti wa kanya o hunyame na komo dire no osu ade no wa pa me beda won pawo o wa se ma meka tamwa Yahshua Mashaka ye okrunkru ni no o sane ye no o kwaso dem ho na onu o mkotena ase onu se Yesu nye ni din pa ni Yesu ni din de say ye friend Yahshua Mashaka prophet of atafo ni din yeah same what is saying Jesus as you people call say dem mo friend Jesus Christ ana agenkwa no ana Messiah no Messiah ni possess the same characteristics of his father. It is said ye ni nyankopon di ni sa na ye dey. Ye ni ma Jesus nsu. Ai, it is Jesus no. It's a name a coming out of that 72,000 tons ni mo. But what you say? Jesus din no. Yes. Ono so nam kasa hodo. Kasa hodo nya kasa bi din no. And from the Greek word lesos, and a Latin lesos, Christ, and a Christus Latin. Number two, I see any say ajenkwa. The me till Latin. Now me to work say ajenkwa. Obi otuwa so ni bibi e friend ajenkwa. Nemo ye attribute no to ne nyuma. Said ye ne papa ye dey. The enti oka say me hu me papa me ne me papa ye ba ko no. Munti ase o. Yes, ajenkwa no no ane eja no. Me na me nka so no ane eja but me pesa me kire o say. Oni ne papa nyuma ye dey. Eye The same. the way eja ni mu ne no ane wa ben. To obi nim ni din. Etitawa before so betima wo say we ya ajenkwa no. Ade say wonim the emblems. You can say the emblems are and no na sense so there. The emblems of the Santi Kingdom.
ma sense de ye ya nye sika dwa kofi it is how UK na sika dwa kofi wo ha hu ni say aye hwan dia asante for dia sanete it is how Old Testament ni na ken kan akohu the 21 emblems no hu ba akokra e Old Testament ma hu say ade nkwa no ha no ba ho no afi what ya yi nti ni sembo ni bi ni de nti tama Yesu omo ya so no ko asori fie ho ina asori fo mpayimfo ne no omo tete ho ena o katra asori mpayimfo ne setiani o mumu amuti wei munim sa mo na Abraham o pese obehume na ohume ne nani je pa na mo na Abraham kura to tat man na Hebrew for wa bodam wo de tse oba bia no abetwe adi abususam ko na uka wo 50 years kura unya na say ya nana Abraham be hu and Abraham pre-existed about 2000 and over years before Jesus came then na say ya nana Abraham ebeto nemo mu refree say omudo madina konti say Jesus Christ na no ni din no final no ano no ukọ Hebrew mu a Jewfo nim say friend Yahshua Mashiach by any highest level of consciousness no yenim say uduru Ghana had my friend say anya Yesu tibato anya adesua na aba ukọ abrochire America anya Jesus Christ no ka ndi onim Yesu bi tu go just wo Yesu dim Messiah le a obejina hwe what kind of name is that mboa broni baby sa sanity ya by yenyina yenim say you refer to when ajenkwa no nya Messiah sanity eti Yesu chi me I shed the emblems of the Messiah. Ni symbol de be a one. Who ogama be a hwan no. Jesus. Nya Messiah. Who baby a ma obi bread and wine hwan no. Messiah na no. But hwan your friend ahini mu hene. Jesus. Nya Messiah no. Okay. Now why your friend the king of righteousness why enya Messiah the king of peace asundwe na ehwan you all the mean no it is how to baby a boss ha keyword ni bia yes ajenkwa no be ne nam ho obe ono omo refer no me to wasipa afede o ti ase na no Abraham penso e be boss ha bi o Abraham shia Yesu ntimi hwem no shia urade nyankopɔ yo wo shia uni Yesu edo ahiri mu ahene no Abraham shia no uni Yesu ede papa bo mum ebo apa prophet of pataf no ya hwade Yansha adia kofi yansha yansha Jewfo no Yesu chi wo mse tokro wo na omo story no mu hwensi wo kekan yansha John chapter 8 verse 56 to 59 in the program no me am se me pen enye easy na nikura is another enye easy kofi yansha wada o ma John chapter 8 56 to what 59 yeah hwade adionum siane say mo aja Abraham tie Yesu na yedai ekasa no yiti o se mu de ya mo aja Abraham mo papa Abraham ho sane no say ni ho sane no say obehu me da o se obehu me da Abraham kan so sa da me hia de nkwan mani beje na tie ha na ohuni na o yedai ohunu me na nije na ni yedai aha adionum som tieri o ana Yuda for the say no say wunya ni mfrinhia adionum wunya nya 50 years impo ana wuhunu Abraham ana wuhu Abraham ana Yesu say won say para say mereka club para say Abraham nyama ya Ose Abraham nyama no edey na me wo Usa se we papa ose me cafe de sam se munyi ni say Abraham ehia be de me ka kire mo say Abraham man na me edey which means na Yesu ho da
Abraham musu nyame ano musu nyame nti wo so mkofa bibi say da enti ye ne ko we die ye nkrofo bi na kreti aman ne die akire no omde ye omo we bi omo dem ho nyina ye de ne rituals ye kuya ye ba wi o we ye wi ni teachings the first one ye wi teachings no ye ba wi aka two quotations bi 1920 me pa cho afa what yase to aso Adionum kron. Ana watase abo se. Omo tase abo. Beto abo no. Omo beto abo han. Yesu. Aha. Na Yesu ehuntai. Na odwane ye. Na ofrie asoro fie hoko. Na okoye. Hasima Yesu akoka asa nti. Ya sam. Hwesa akwala bi anya 14 years. Na ne ka sa he. Na ajima prempe the first ne pens na me ho. Sala be ni dia se wo budabro nsuo ba kora wo bodam wo onim de okeka ntebi no mkatere wo bodam wo ya na Abraham Robert na be ko 90 years for kra me dey no young boy 30 years wo si 50 kra wo nya house say prophet metiwase na he no shi Abraham enti ye hwade Abraham went to war coming on his way back he met a strange man. Yeah, Genesis chapter 14, verse 17 to 20. Now we think what me person me hu babia. Jesus see Abraham no because na Abraham person dey hu Jesus baby okohia no. Ti me person pata for prove kire yen. Okay. Mose ngoma din ka ti du 9. Tie ni o me pato ha no tie ni ye na me break password amount. Etire du 9. Etire du 9. Yimu dunso. Dunso no. Pato ose. Die ose say. Na osani free Gadolome. Gadolome. Any ahemfo a ekeka ne. Any ahemfo akeka Abraham ho. Asunku nimdie eba no. Eba no. Sodom hini free ko hia no wo Sawe bonhwa. Sawe bonhwa no ha. A ene ohini bonhwa no mu. Aha. Du wochi. Aha. Na Salem hini Melchizedek. Tie. Salem hini. Melchizedek. Ade pa no ene bobesa bre no. Pa no ne de ya. Bobesa ebre no. Aha. Na oye osuru nyankopon sofo. Oye osuru nyankopon ya den. Esofo. Aha. Na oshira no se. Aha. Osuru nyankopon Okoshira Salem hene wan Melchizedek. Na osuru eja nyankopon ne de ya. Esofo. A osaya de ya. Ohene meboa. Ne ba chai. Oye sofo panyin saya de ya. Salem hene. Ani osaya ohene. Sofo osaya bi akonya. Edo. Hana ehum ma mo nim nyame no. Now, yen decoded this biblical figure Melchizedek. Now, there are three things giving us the identity and the clear picture of Melchizedek. The symbols near her. One, he was the king of Salem. No Salem hene. Two, he had bread and wine with wine. Abraham. He was the priest of the Most High. No one can put so for penny. Bible mu nyina obi Bible mu anu aye sofo esayo heneda. Enya Melchizedek nko. Na hade. In the history of the Bible, both New and Testament, obi enu ha waba. Oye ohene. Na nipa oye ohene. No asaye sofo no eye Messiah ne pe. Which goes on to confirm Psalm 110 verse 4 be ho. Bible mu nyina obi enu ayase ne ko kase oba oba ye ohene asaye sofo panyin da age Messiah ne pe. Ina Melchizedek yisu so wo ye de ya ohene asaye sofo panyin. Na medical do ade bi a kiro. Psalm 110 verse 4 fast. Verse number 4. Pacho say Awurade akantam. Awurade ayeden. Wakantam. Na orinnu ne ho. Orinya den. Orinnu ne ho. Waye da pem sofo. Waye da de. Pem sofo. Apem sofo. Melchizedek dibia so. Melchizedek dibia de. Aha. For no asa. Me ba chan. Waye da pem ye de. Esofo. Net say why na Messiah no. Jesus. Good. Tie trace Jesus ko no.
Okay. Because Zechariah chapter 6 verse 13. Zechariah chapter 6 verse 13. chapter 6 verse 13. Beba cho say. Ono ara na obesi Awurade asori dan. Ono na besi Awurade asori dan. Na ono ara na obesoa animonyam. Why na see asori dan? O se me the 3 days be day. Obebubu Jerusalem dey ya. Asori dan. Na me the how many days? Or the 1 day no the 3 days I dey. 3 days. Why na see na asori dan o Peter so no? Yesu Kristo. Nye Yesu Kristo. Me pa cho. Eti why na wo Bible so obesi nyame asori dan, nye Messiah no. To aso. Onora ebesi Awurade asori dan. Na onora na obesoa n'animonyam. Obesoa ne de ya. Animonyam. Na watena na adwa so adi hene. Me pa cho na tese Messiah no betena adwa so adwa no ye de ya hinie. Na tese wo ye ken me boa. Okay to aso. Na wadi sofo na adwa so. Wasa di de ya. Sofo. Na tese Messiah no be di sofo no wasa ye dey. Wasa ye dey. Adi hene. Inti ye hwa de keyword na me kire on, he was the king of what Salem. One on Melchizedek. Yen ko hwa de. Now Melchizedek was a king in Salem. Salem is not a place, but it was rather a description, but not a place. You can say Salem, a Hebrew word, say peace. Asundie. It Melchizedek. Asundie. We take it away for Salem. And to Salem, your peace, and it is Melchizedek did it away. Asundie. So. And it is Melchizedek, Asundie. After who the aircon, yes, Radie. Isaiah 9 verse 6, a confirm we. Now for Yanko Isaiah, eti enkron, yimu ensia, pacho say, na wawo akoko amaye, wawo dia akoko amaye, wamaye obabeni, na hini ebeda na metri so, na hini nature se Messiah no waka no asem boa. Okay, nature se Messiah no na hini ebeda ni metri. nature se obedi hini meboa. Okay, to aso. Na wa friend din say, ofutufo, wanwani, onyankopon tufo, deja, asundie hene, asundie de, ana Melchizedek tienie, oye king of where? Ose Oye the king of Salem meboa. Na Salem asitira se de ya. asundie, also ya asundie hene. Into oye de ya. Asundie hene. Nti yanko hwe Melchizedek ye. Now, Hebrews chapter 7, it uncovers the mighty identity of Melchizedek. The Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7 verse 1 to 3. Hebrews chapter 7 verse 1 to 3. Hebrews 7 1 to 3. Verse 1 to 3. Okay. But you say, Tienie. Na sa Melchizedeki. Salem hene. Why Salem ase akyere say peace. Fa no show tirim. Obetimi Google no ahwe. Enye biaye nemum eye description. Ahana a description. Salem hene. Enye Jerusalem. Satam na hoye dane no Jerusalem. Salem na Jebusi no me Jerusalem. Now this one is peace description, not a place. To us one, Nyankopon sofo. Oye Salem hinu e Nyankopon de. Oye ososo Nyankopon sofo. Abraham kukum ahene. Ahene no meboa. Paso poso. Ya kokan Isaiah no se Messiah no oye sofo meboa. No tira konya so meboa. It which means Sam Melchizedek here ye hia no. Enye Yesu na ya Messiah. Ono. Enti o hia Abraham na wan hia no. O hia no. To aso. Na ye hwade e bi ho to aso. Abraham kukum ahene. Ano na orisane aba no. Okay. Okoshia no ehira no. Okoshia no hira no wakan verse 1 no. Kan 2. And so Abraham man no adi nyina so ntutuso. Na tese so Abraham tua de tied to Melchizedek. Yan hwe Melchizedek asechire. Ekire se oye trene hene kane. Me pa cho trene hene the king of righteousness but obi ya trene ni chan Messiah no. Me pa cho da bi. Eti why no. Ye yisu Melchizedek ne de cover Jesus Christ din. Ati ti Messiah no hayanka Messiah no ye yisu Melchizedek ase akire said de ya. Trene hene. Who is the king of righteousness? Is it not the Messiah? To aso no akire nso.
Oye Salem hene. Salem hene na so ye kire say king of Salem. Asumdue de hene. E wo ha na ni ho. It is Salem ase kire say. Asumdue. Good. And na makisa de kire say tire ne me wa. Me pa cho hwan na ye tire ne hene wa ha. Enya Messiah. It hwan ni Jesus Christ. It say Yesu kaso koshia no ema na ni di mo tua tutuso dudu ahefa na me ye kan say Abraham tua tutuso dudu e wo ayapam da me ahefa. Enya makisa de. Ente hwan no yeah, Jesus Christ. Oh no. But Obabia, it would be on the back and doing I've been a matter was as one kid now, Yantiasi. One kid now, yes, we are king of peace, king of righteousness. To make it said that Salem and I said, just as we a Messiah and a penny of friends, sir. Over the pattern for a Juma ho, when I walk, you can baby, Nama, Sana, yet, yes, oh, there's a Dino or baby would do on them. Yes, oh, Obian in but the man I need in Numamuni and Namun Freno. Yakasa Messiah. If you see Yashua Masha, until Messiah mankind, Miss Yashua Masha, now become Messiah. And Kosiwa. And yet, you said Melchizedek. Tiasha the key west in my referee was say he had bread with Abraham and wine with Abraham. But and Jesus Messiah no kwa ma o ma pan on ai abodo anyway. Obi be ma abodo ni nsa. Yahwe he was the priest of the Most High but ye so for paying no wine. Jesus yeah. And to one the Messiah no. Ina tama Ishmael any Isaac at one and one debate Isaac Konya asem no Satan was until radical say you may na hot say aboa wo no ene na me kire wase and ka Satan is switching na me ni dia kodi Ishmael ho na Jesus save no ti this Satan ye ya manyame ka say Abraham fa Isaac bo wa for dem bo the one and I was a man. Isaac. It is Abraham kum Isaac. Nka kodishman. Can you smell sin and yamid be this year? Honey, one a peer honeymoon. And you go maybe. Why do you go man? The whole cost switching and Danny Yasin Shira. Tina see before say you know Jesus, no. This how he the emblems, the signs. And to committee be no say aha asantifoni but say sikaja kofu ha dia nature say hwan a. Omunchifoni bi na begu ha no. No wa say me fa no wa story abesire ewu. The entire no wa boro ye no ko heaven Messiah ni ntia. Yes I no scroll be save no wa. Obesevu no wa. Ono na save Samson Adam nyina. El Bible ni mo na so fo bia hu gise me na mo password no. Eti we mu nyina sia Yesu. Na den tina wo dia mo Yesu dia wo Yesu fresh say. I said I nwene na mai. Ya nwene na ma na mu obekwa aso de ya na so fo tibi bukoto de wo cross no bukoto de wo calendar nanim. Just wo nya Messiah hence akwa we come do ache. Me ba chao call Isaiah 44 no na 13 ye fake image no ehwa na mawie ni mapon me sro makra mu wi ase ohun it is said ya die ya roro sa no ma wi na o ya e the pressure ba yeah want me ka bi ma mawie o ko bi ye na minya mu nyanka ochidifo bi beba Isaiah 14:13 was saying 44 verse 30. I say I see Diadumfo ayere homamu. Diadumfo ayere homamu. Or the pencils inside. Or the pencils inside home. Or the ajinade eye. Or the ajinade said you mo ye pretech e wo school mo no. Ye the ajinade ya clip bi boss. Now the compass inside. No the compass. We ba cho fraternity ba no ma share so the compass. Dwene kwa achiri. Na oye no be man seso. Wa ya no hwan ya? Be man seso. Me pato ka se na kuaba. Me ba che de. O ka se kaka motobi. Ba che de bi. Na de ya. Aye no nipa nseso. Nipa nseso. Aha. Onipa ahofe. No nipa no ye dey. Efe. No fe me boa. To aso. God 17. Do so. Afa to aso. Na enkaye no. Aha. Odiye onyame. Odiye de ya. Onyame. Eni ohoni. Eni ohoni. Okoto sore no bonu mpaye. Okoto ya den. Sore no bonu mpaye. Okoto nsole agwa we. Omokoto pa. Sore no. Asofo yi omo bere.
ana o se Jimmy o was it there Jimmy ti o me am say akwa we ade ne kra beto aba afode ye wa fa jam amane ni nti na obehunu amane owura Jesus mi o Rambos and Babas a comment moache yale pauso to aso papa we do so to 18 mami 18 o say unim na nim na unim na woni hunumu na wasram wonani so ya sam wani so na wa hunade na hunade so eno wona adwene nso wa adwe da otim so na wante ase wonte ase dunkron na obiara nyene ho so nyene ho da korokora da na nimdie biara ni ho no ha na betima kyerɛ onyame asɛm wei na hunumu biara ni ho obiara ni hunumu bia ho be na wakase mahye afa ojamu musuma hye afa ojamu na mato ne nsra ma no so pano okay nya wotre wadi ne nsra ne nsra ma so pano to wose ne mantam piam nya ne de ya to mo we ni mantam piam no mu nya o ma ya nsa okay ve say no ba to dunkro na me kan awie okay o say na mache ne so nam adi wa che ne so nam ayedai adi na nkaye no me fa me nya achi wade okay kai 20 ni mami adi onu okay enso na odie wadada yadada na adwene amamo atokwan yes mo adwene yadada mo adwene ma to Nyankopon kwan no na ontumi enye ne kra ontumi nye o kra da nti na ele mpa osu no totwe enso onka se enya atro ena ewo me nsa nifa mu yi we also obi di nsa kura we da o de yen kura de bonkum na onye we Christ o si Jehovah obekona father boy say TV3 say man so say economics kura father we no di ko yi sunsun sasabro free we bi so bosomsom paganism free Rosicrucians we came from that Jabulon ni pacho mesperima ye research what so for mental that me pese ohunu nyame akwana so utimi didi san kwan eto omusum na na ohunu anu agya na akwan tunim sa so fo bebre omunyi Yesu ni o omuntimi nka bebre so ye confuse what ye mu atira kwa ya usuka Yesu de kam de picture bobo mi fie nyina di adanse e ene Kristo ni wura ofie na sa obo adofo nyuma anu aye nanim star we wiase je so de o ye de ya we wiase ni ye mebo madofo hanko ado bia enum na de pa wo mpaso na mewu ma da de me di be kwa fa kwa we ato me dem mebo wo mpaso. These are all fake graven images to be bacho Mary Prophet Opatafo na busiafo mote ne nka no ene emre ne koyi but ye eboa pa wode ye wuram etisi munye easy wa cheche yakwa bie ye ni bebre prophet ye bedo ase ba minim se na wotwe se ne de ya da wo ma wo se de Prophet Opatafo miss makra wo se na wotwe se ne ye wedding come there na okay chato abrochirefo michiamu adi ase say esura mi ko bipo no wa me petrol ka me de ko lo onko be bia oni be bia akọ petrol na me de ko sanne me kakra ente o ba mazem ene de bia bo samo ba mo de na sanne me kakra wate ya famu urade aduma o de ase motivate me na me ma mo se from flower o fa na me se de na se de wa bia tu ma bia tu na se de dem se de wa ma na de me ni nkomo this wa nye voice note me respond obi yes ya your voice note I to ha na wo animu ni me respond everybody na se de the wa video no wo ye ni gidigidi sa na wa bie phone atum enti me sro be chia obi bia hwe no wo we bia to twene we de emwa ma kire o pa afa o peso amemfa we enye mere we dey say Mary na dey we hwa na ye kwa banda umpe oruka na ebibi ni ebi aye bekum ha we dey ohun mobo metia Reverend Adakwa so for ye good power we di metia che wa Adakwa mi Adakwa you do me resignation letter no I buy say kubasi o life for ye dey Reverend I'm very humble me pastor mafia the sound so still with the metia why you ready my mouth Reverend Adakwa one Mrs Adakwa ye chia obia metia Mrs
I when suma mi o me this year I won't trespass it. Akwa bi no kwa buruchi Reverend akwa ide tie yi akwa bi kwa buruchi no koduro na 9 paboa nifa no na nhye no ofre fie se dan battles abra okos no hye ni kamu ni mi if empaboa ni fra buruchi ho du Ghana hey ti se won hye ni ya oni baba nam do abagana Prophet Batafo engo na mesisi no no na agina kira o governor na wada Reverend you are very humble and sister Kuya so Spain no ma bi ode abre na otwum yensa aka and sister Kuya Spain ye chia o si ye kan Kuya Spain na obi anim obadoma na ofiri oye domani okay afeni me adobra mi nkonya no me nyim no hey on si form so I have testimony full name na mfanya agina onyame anim wate Spain for the Israel akuya de wa G Spain na gina mu gidigidi wa say fia Denmark afia me di amalo na say ya na won me ku ta TV so me fama o di amame ena de me gitu mo di amame awuzafo activity obi bia nyame shira ya hwo hu suye mamati I love you so much. God bless you. Bye-bye. Makra one thing can be mama. Odi baby akọ Prophet Opatafo ni baby akọ busuafo maso online ya dani ada oma na otwese ne baby o shebi ya de ne beba abusafo maso online na na wani gusu a wo hei ya na wo so we this year shop but Friday bia nyamisem say ya enkinka we fi bia ni ho ya de bebrel ote ose kofi midindi ose kofi dani wo ha kofi poku wo ha zene sofopanyi kofi AJ Sikapa, aha. O si one first kapana and kawana at the fans so you know doesn't it. On also the boy Anas. Me am in yaba ko pe enem panfo ni nyina we dey me see the form na din na emma mo vie mo me fancy ha na what you said ne oni baby akọ dani de ne beba ye dem ase mo ma bye.